Dober dan. Kako ste? Upam, da dobro in da ste se vsaj malo ohladili. Danes nas spet čaka gramatika oziroma slovnica. Ostala sta še dva sklona. Instrumental ali orodnik in dativ ali dajalnik. Danes si bomo pogledali instrumental ali orodnik v ednini, dvojini in množini. Poleg samostalnika bomo dodali še pridevnik. Today we're going to look at grammar again. There are only two cases left: the instrumental and the dative. Today we'll look at the instrumental in the singular, dual, and plural. In addition to the noun, we'll also add an adjective. Kot ponavadi, začnimo z ednino. Orodnik v ednini, dvojini in množini ste že lahko slišali v epizodah 17 in 18, kjer smo pogledali samostalnike, danes pa bomo dodali še pridevnike. As usual, let's start with the singular. You may have already heard the instrumental in the singular, dual, and plural in episodes 17 and 18, where we looked at nouns. Today, we'll add adjectives as well. Orodnik se vedno uporablja s predlogi. Preden začnemo z ednino, poglejmo nekaj predlogov, ki se uporabljajo z orodnikom. The instrumental is always used with prepositions. Before we start with the singular, let's look at some prepositions that are used with the instrumental. Najbolj pogost predlog, ki se uporablja, je s ali z. Za uporabo predloga s ali z imamo pravilo. Če se beseda, vseeno ali je to samostalnik ali pridevnik, začne na črke c, č, f, h, k, p, s, š ali t, potem uporabimo predlog s. Pri vseh drugih pa črko z. Na primer, grem s prijateljico in grem z vlakom. The most common prepositions are s and z, meaning with. There is a rule for choosing between s and z. If a word, whether it is a noun or an adjective, starts with the letters c, č, f, h, k, p, s, š, or t, we use the preposition s. With all other letters, we use z. For example, grem s prijateljico in grem z vlakom. Poglejmo še nekaj drugih predlogov. Let's look at some other prepositions. Med, between. Trgovina je med blokom in šolo. Pred, in front of. Trgovina je pred šolo. Pod, under. Računalnik je pod posteljo. Za,
kadar pomeni behind. When it means behind. Knjige so za omaro. Ok, začnimo z ednino. Moški spol. Dolg vlak. Vozim se z dolgim vlakom. Za pridevnik imamo končnico im, za samostalnik pa om. For the adjective, we have the ending im, and for the noun, we have om. Ženski spol. Dobra prijateljica. Dobim se z dobro prijateljico. Za pridevnik in samostalnik imamo končnico o. For both the adjective and the noun, we have the ending o. Srednji spol. Ovseno mleko. Oat milk. Pijem kavo z ovsenim mlekom. Enako kot za moški spol imamo za pridevnik končnico im, za samostalnik pa končnico om. Like with the masculine gender, the adjective has the ending im, while the noun has the ending om. Pazite pri samostalnikih moškega in srednjega spola. Če se samostalnik konča na črke c, j, č, š ali ž, potem dobimo končnico em. Na primer, s prijateljem ali z jajcem. Be careful with masculine and neuter nouns. If the noun ends in c, j, č, š or ž, we use the ending em instead. For example, s prijateljem or z jajcem. Nadaljujmo z dvojino. Moški spol. Velika bloka. Drevo je za velikima blokoma. Ali dobra prijatelja. Pijem kavo z dobrima prijateljema. Tukaj imamo končnico ima za pridevnik, za samostalnik pa končnico oma oziroma ema. Here we have the ending ima for the adjective and oma or ema for the noun. Ženski spol. Dobri prijateljici. Na počitnice grem z dobrima prijateljicama. Za pridevnik je tukaj ista končnica kot za moški spol. To je ima. Za samostalnik pa ama. The adjective has the same ending as in the masculine gender, ima, while the noun has ending ama. Srednji spol. Majhni okni. Stojim pred majhnima oknoma. Ali majhni parkirišči. Stojim pred majhnima parkiriščema. Tudi tukaj je enako kot pri moškem spolu. Za pridevnik imamo končnico ima, za samostalnik pa končnico oma ali ema. Just as with the masculine gender,
the adjective has the ending ima, while the noun has the ending oma or ema. Pri končnici ema za moški in srednji spol dvojine velja enako pravilo kot prej. Torej, če se samostalnik konča na črke c, j, č, š in ž, potem dobimo končnico ema. For the ending ema, with masculine and neuter nouns in the dual, the same rule applies as before. If the noun ends in c, j, č, š or ž, we use the ending ema. Poslušajmo zdaj dialog z Janezom. Maruša in Janez, sodelavca z univerze, počivata na plaži, vsak s svojim ležalnikom in koktejlom v roki. Maruša, tole je res čudovito. To je pravi odklop. S Polono ni bilo nikoli tako, ker jo vedno nekaj skrbi. Tudi ko smo hodili na morje z mojima mlajšima bratoma, ni bilo nikoli tako zabavno. Prav imaš. Tudi z mojima sestrama je bila vedno živčna vojna. Natakar, prinesi še 2 koktejla z ananasom. Na zdravje, Janez. Maruša, ja. Med počitnicami mora biti človek zrelaksiran, na off. V tistem trenutku zazvoni telefon. Janez? Da, draga. Kje si? Trenutno pod palmami in pod borovci. S kom pa si? Z mojimi sodelavci in sodelavkami. Kje pa ste? Na morju. Kaj pa delate? Plavamo, počivamo, beremo. A me kaj rabiš? A mogoče veš, kje je moj potni list? Ja, seveda vem. V spalnici, v omari z rjavimi vrati. Veš, tista omara za televizijo pred najino posteljo. V tistem trenutku Maruša prinese koktejla z ananasom. Izvoli, Janez, še eden. Polona zasliši Marušin glas. Janez, a je to Maruša? Ne, to je samo natakarica. Oprosti, moram iti, čau! Poglejmo nove besede. Ležalnik. Deck chair. Odklop. A break. Skrbeti. Skrbim. To worry. Živčna vojna. A mental game. Borovec. Pine tree. Potni list. Passport. Glas. Voice. Ste slišali tudi množino orodnika? Poglejmo še množino. Moški spol. Dobri sodelavci. Na pijačo gremo z dobrimi sodelavci. Za pridevnik imamo končnico imi, za samostalnik pa končnico i. For the adjective we have the ending imi, and for the noun we have ending i. Ženski spol. Dobre sodelavke. Jutri se dobim z dobrimi sodelavkami. Pri ženskem spolu množine imamo za pridevnik končnico imi, za samostalnik pa končnico ami. In the feminine plural, the adjective has the ending imi, while the noun has the ending ami.
in srednji spol. Majhna okna. Imam balkon z majhnimi okni. Končnice so tukaj enake kot pri moškem spolu. Torej za pridevnik končnica imi, za samostalnik pa končnica i. The endings here are the same as in the masculine gender. The adjective has the ending imi, while the noun has the ending i. To je vse za danes. Na Instagramu bom objavila nalogo za instrumental. Lepo se imejte in se vidimo!